Kurwase county ya Nyamira basemiwe waka oroboti igoro y'abanyagetari bari batariye gukora imirimo yabo asenjira ebwenate asekinyagetari au imeye county ya Nyamira yaniganye kibona umwaziri wo cyano imeye county ya Nyamira Donald Mugoyi oyotebire na serikali ya samatwa bosyo nechiye gukora emechando yobo cyano yegenderete kwenekiwa ase county ya Nyamira nigaye gukwana nabariki amangana magaga yo kwemurunganya kororokana nabamenye kurwasi kisemo cyagesima kubatkana no bokorero bobe ase enyagetari yagesima oroboti urwasobekirano ni batwarigana no muri kwitwa urwase county ya Nyamira Paul Kapukara magega yenyagitari yagesima kunyara kabage gokinigwa gwika ekerengo kiria kya level 4 boro nigo bokoreri bwenyagitari yiga bwagendera ko babokwirana inse ase abamenye abo bagutumeka nyagitari yiga besokire nakugendera kwemurunganeria kubwatakana mono bokoreri bobe bwa enyagitari yiga yona achaka kuna Nairobi na nchena aruarake nkabagi ngochanga tebi gwanu tacha aya besto yono gupimwe sukari yono gupimu pressure machine ya pressure ero abura pimwe sogo tebu maene lakini anything else to treat malaria anything kende tikeyo p kurengana marabarabo nigo bagendera ko bahaba kumurunganiria injira abanyagitari abo bari kirasa yigabe serikali ya county ba Kongora cinga kibakurwa bokorere bwabo igendo nyina babo bagendera ko bakumurungaringa enyagitari yigatebwa tino nyina Mariogo ayo bagendera ko bahaba kumurunganira nigo bagutuma gucisikeri ko jara ko bakuyagora umucando ule nyagitari yeito number 1 banyagitari mbayo number 2 management teyo na Mariogo kukwalikeirwe o egwa Mariogo igoko te ugende chemist siko ochikuye Mariogo kurora bono to gukumiga ekere yanenge dispensary gutwa katwaria Mariogo paka yanda aburua saguchia bono yabeire akinire kabisa yaburu ne county government bono ya Mariogo abwente kubura sukali timbi miri no yamale nimbu ate kirege na nge kunyara ko kare kiagara gende ketangani estimate yoga estimate yaenda iskons everywhere ni chene tatiri ko karagasi bono ate biwango binde bikunyara kupimwa kiagara chene tatiri yo gukora Mariogo ali nyara kundikira igira na moera sabu nanguwete igande bingende njikugura kure chemist siko lisakara na rieri tari golioka no nyina asandikira musagoli lisakara ria asandikira igandikira lisakara atabura kuru asigetabu kende igia nyagitaria tabuga ati no na asa ko record aso kulika asigetabu pono tukumitiga ingikende nyagitaria yaito yaringa yagatwara abantu abangi nigo emurunganirio botenererio bobe bunyagitari yiga enyorekane ngambwanga muri nyagitari yiga yanyara kabage kubagerwa ebisogo byoko jekinya ase bagiagacha kurende akanyara ko bagakora imirimo korengana mona brabo etabagogeti nyagitari yeito njae uchibese milioni 9 chiche gokora koigora chirosie chi facility chionse pitigo facilitate e unity ya inpatient igorwe chibese chigento chikorete e passe chweye muruche aiga no chinyombe chi ogotagora baeta abantu yoe no kolevo e ground yekemvo chiet kolevo won to kuburiga what is happening oro nigo baganire serikali ya county ya Nyamira ko segasigera engane yiga limurioka na hende nkurigitore tumanye nkikegenderete nyari bato tebiuna egento kegenderete on stop etie 20 billions pi egeren kore na iga chibese chigachire ose chirire kiagere ganto kadina kugasoge chibe nigento korengana muno muwaziri wa mangana ya bochindu kurwase county ya Nyamira sirita Daktari Donald Mugoyi anyere ko bagakwirana ni nagoteba gwikengane ywe kunyara ko bagekogororwa asibe gakwerere mirobiri mekirano serikali ya county nse ya wizara ya bochenu yabekire bunenchire ya mujogo kine birengo bya bochenu me county ya Nyamira ikina chinza batakeka ka kintu na wananchi na into tobe kero liwe serikali kero kwa kile nyagitari na mfanyikazi tayoro kera ituku chakere une serikali ngono kwa neratori nande mbamanyite nga ekero tari gutoke gas chizitekire iyo tekere kwa discipline lakini kwa chimotu wetera serikali to deke mitambo elia somo mfanyikazi wa serikali kago chegasi o report mabi o clock in kago soka maragoba o clock out gingo report rigetaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugigase account ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara.